Rega nta juru ry'abasambanyi ririho. Ndababeshe se, ndababwiza ukuri, nta juru ry'abasambanyi ririho, ntaryo. Ijuru ry'abasambanyi wapi? Abasambanyi bazaje hariya nyine mu kiyaga caka umuriro. Nico mbese nico Imana yateganyirije abantu bose banze kumva. Abantu bose bakurikiye Satani bazatabwa n'ico kiyaga caka umuriro. Haleluya. Ndababwiza ukuri, wa mumama ukwiye kunyurwa n'umugabo wawe, wa mupapa ukwiye kunyurwa n'umugabo wawe, nubwo yabara agakecuru n'umuki n'umugore wawe, nubwo yabara agasaza n'umugabo wawe. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Nje kuganira namwe ku ijambo riri muri Kuvayo igice 20 ku murongo wa 14. Ni ijambo n'umurongo umwe wonyene, kandi uyu murongo nje kuganiriza abantu bubatse, abagabo n'abagore. Yesu nashimwe cyane. Ni ijambo rivuga ngo ntugasambane. Rino jambo nje kuganira n'abantu bubatse. Ntago bisobanura ko n'abatarashaka ritabareba, nabo rirabareba, ariko nje kuganira n'aba ngaba bano bantu bubatse. Nje kuganira ku ijambo ryitwa ntugasambane. Ijambo ryitwa ntugasambane, Kuvayo igice 20 ku murongo wa 14. Yesu nashimwe cyane. Rino jambo ni jambo rimaze kwamamara. Ijambo ryitwa gusambana kw'abakristo ririko riramamara, mbese isi yose. Abakristo bubatse kwifata byarabananiye, kunyurwa byarabananiye, barimwo bagenda basambanira mu mitima, basambanira mu bitekerezo, bafite irari, mbese kunyurwa n'uwo babanye byarabananiye. Mwene data muranyumviriza, ukaba wubatse, nawe mupapa ukaba wubatse, nawe mumama ukaba wubatse, rino jambo rikuje rivuga ngo ntugasambane. Umugore wawe muraryamana ijoro ryose, uryamana nawe mbese umwanya rero wose ushatse. Ne wa mugore we, umugabo wawe muraryamana umwanya rero wose mushatse, ariko sinzi gituma utanyurwa ngo unyurwe kabisa. Sinzi gituma utanyurwa n'umugabo wawe, sinzi gituma utanyurwa n'umugore wawe, hanyuma ukavaho ngaho ukagenda gushaka ibiri mu mapataro y'uwundi mugabo, cyangwa se ngo wa mugabo we ugacuvaho ngaho ukagenda gushaka ibiri mu majipo y'uwundi mugore, cyangwa y'uwundi mukobwa, cyangwa wa mugore we ukaja gushaka ibiri mu ipataro y'umusore. Ibyo ngibyo ntago bifite agaciro. Ibifite agaciro n'iby'umugabo wawe, ibifite agaciro n'iby'umugore wawe, kubera ko iyo muri ko murabonana nk'umugore n'umugabo, Imana ntago ibaciraho iteka. Ariko ni wavonga kukaguruka ukavana aho ngaho mu nzu ukagenda kuryamana n'uwundi, Imana izagushaho icyaha cyitwa gusambana, guca inyuma umugabo wawe, ugaca inyuma umugore wawe. Reka ndababwire bene data, ndazi ko ukuri iyo ndiko ndababwiza ukuri kuragenda kukabarya muri mwebwe mukumva mbese munashoboye mwangenza ukundi kuntu. Ariko reka ndababwire ngo nzakubwiza ukuri, ndakubwiza ukuri. Niba wanyanga 7 ukube inshuro 70 ntaco bintwaye.
ntacyo bintwaye, kuko iyo umuntu ari mwarigisha ugasanga ibyo ari mwarigisha urimo urabigenderamo, ucurakarira uwuri karagira iki, uwuri karabikwi mbese uri karakwigisha. Stefano bamuteye amabuye, abatwitangiye imbere barishwe nabi kubera ubutumwa bwiza. Nanjye ntabwo nzatinya kubabwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yampamagariye ngo mbabwize ukuri. Rero ntabwo nzafata inyigisho Imana yashizemwo ngo ndazihindure, ngo hanyuma ngo ndabigishe iby'imitima yanyu yifuza, amarangamutima yanyu ashaka. Oya, nzakora iby'Imana ishaka, nzakwigisha uko Imana ikeneye ko ndabigisha. Anyway, nta juru mufite ryo kuntwaramwo, ariko nyene ijuru niwe ndiko ndakorera. Birababaje umuntu yitwa ngo n'umugabo arubatse, afite umugore, buri joro bararyamana, no ku murango amushatse aramubona, ari akavaho ngaho dirida ataragurika nk'igikere mpaka no mu ihoteli agiye gushaka. Ese biriya ushaka mu ihoteli bimaze iki? Reka ndabibutse ko ibi bifite akamaro n'ibyo ngibyo by'umugore wawe, kubera ko muri ko murabona nashaka mubonane na gatandatu, washaka mushatse n'icumi ijoro ryose. Imana ntago ibacira kwiteka, Imana ntibacira urubanza ko muri ko murasambana. Ushake ubonane nawe ku umurango wose mubonane, Imana ntago iri bubacira kwiteka, kubera ko muri umugore n'umugabo. Ariko ni wataragurika nk'igikere ukagenda hanze ukaja kuryamana n'uriya mugabo, ukaja kuryamana n'uriya mugore, atari umugore wawe, atari umugabo wawe. Imana ikikwandika y'icyaha cyitwa gusambana. Ni kubera iki mutanyurwa? Murasambana mukaguma mukora umurimo w'Imana, mugasambana mukaguma muririmba, mugasambana mukaguma mwishije mu rushengero, mukisha mu rushengero murabasambanyi, mukiyorobeka murabasambanyi. Abandi namwe mukagira irari, ukabona umugabo akana kanyuzeho uramukunze, kandi ubwo ufite umugabo mu nzu. Ukabona umugore w'akana akanyuzeho uramukunze, ati mbega ibibuno we, ibibuno ni kubera ko utajya uvuga ngo ibibuno by'abandi ni ibibuno, ariko ni iby'abandi. Nubwo ujya mukobwa afite ibibuno atarashaka, ariko hariho uzamushaka, n'ubundi si ibyawe, ni iby'abandi. Nubwo umugabo afite igihagararo ciza, ntago ari uwawe, ni uw'abandi. Nubwo ari umusore atarashaka umugore, umva aracyari uw'abandi, kubera ko hariho umukobwa azagira iki azatora, ni uw'abandi. Wowe ufite gwawe, wowe ufite umugabo wawe, ufite umugore wawe, nubwo ubona mbese nubwo ubona ari umukene n'umugabo, kandi murabonana buri joro, murabonana buri ku murango. Mbese umubiri w'umugore ukwiye kuganzwa n'umugabo wiwe, n'umubiri w'umugabo ukwiye kuganzwa mbese niki n'umugore wiwe. Sinzi igituma rero mwebwe mufatiye imibiri yanyu mukagenda mukayishira bazamarayo ngiyo, mukagenda mukazishira abagabo ngaho mu ihoteli, hanyuma ibyago byabazaho mu nzu, ibyago byabazaho mu byo mukora, ngo byavuye gute, ngo byavuye kandi ari mikoshi n'imivumo muri ko murinjiza mu ngo zanyu. Ntugasambane, ni ijambo rizi uyu mugore afite irari muri we. Ntugasambane, ni ijambo rizi uyu mugabo afite irari muri we. Yesu nabagire neza bene data. Ndababwiza ukuri wa mugabo we, ndakubwiza ukuri.
ayo majipo y'abakobwa wiyumvira kurebamo, ayo majipo y'abagore wiyumvira kurebamo, kandi ufite umugore wawe mu nzu, ndakubwiza ukuri Imana izabarandura. Rega nta juru ry'abasambanyi ririho, ndababeshe se? Ndababwiza ukuri nta juru ry'abasambanyi ririho, ntaryo. Ijuru ry'abasambanyi wapi? Abasambanyi bazaje hariya nyine mu kiyaga caka umuriro. Nico Imana yateganyirije abantu bose banze kumva. Abantu bose bakurikiye Satani bazatabwa n'ico kiyaga caka umuriro. Haleluya. Ndababwiza ukuri, wa mumama ukwiye kunyurwa n'umugabo wawe, wa mupapa ukwiye kunyurwa n'umugabo wawe, nubwo yabara agakecuru n'umuki n'umugore wawe, nubwo yabara agasaza n'umugabo wawe, kuko niwaryamana n'umugabo wawe nta cyaha uzaba urimo urakora, niwaryamana n'umugore wawe nta cyaha uzaba urimo urakora. Haleluya. Ariko niwabunabuna ukagenda iyo ngiye utaragurika nk'agakere, ndababwiza ukuri Imana izabatikagwira hariya nyine. Nta uzasanga abantu baje ibitsina byabo bitagikora kubera kubunabuna nyine, guhunahuna iyo ngiyo. Gasanga barabaroze, ibitsina byabo byarunamye ntibishaka guhaguruka. Urumva kubera iki? Ubu ingaruka z'ubusambanyi cyangwa se ugasanga bagize abasazi kubera iki? Ingaruka z'ubusambanyi. Abagore nabo ugasanga bagize ukundi kuntu, ingaruka z'ubusambanyi. Bene data, ubwo busambanyi bwanyu mwaburetse ko musambana mukarenza. Muresambana kabisa, kandi mukaguma mvuga ngo muri abakristo. Ese mwabanje mukicara hasi mukagwana n'ubwo busambanyi, mukabwira Imana ikabakuraho ubwo busambanyi, hanyuma akaba ariho muvuga ati muri abakristo. Kuko mwebwe ntabwo mushaka ukuri. Iyo umuntu abigishije ukuri acaba umwanzi wanyu. Iyo umuntu abigishije ukuri, yemwe ntabwo mushaka no kumva ukuri. Ndababwiza ukuri, ubushaka ukuri Imana imuha umugisha. Udashaka ukuri nawe nakazi kiwe. Erega umuri uriho. Ngereka ndakubwire wa muntu uri muranyumviriza, washaka uzunyange rwose, ntabwo ndikunda kubembereza ngo nkunde. Washaka uzunyange rwose, nzenke nzira ubutumwa bwiza bwa Kristo, ndiko ndavuga ukuri by'ukuri, ndiko ndavuga ukuri, mvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo nzaca ku ruhande pe, nzavuga ukuri. Ubwo busambanyi bwanyu mwari mukwiye kubureka. Ubwo busambanyi muri ko muragenderamwo mwari mukwiye kubureka. Ubwo busambanyi mwirirwa mwinjira mu majipo y'abagore, mbese mukinjira mu mapatro y'abagabo, mukabireka by'ukuri. Yesu nabagiye neza. Ijambo rikuje rivuga ngo ntugasambane. Wewe uri muranyumviriza, ntugasambane. Ibyo bitekerezo byawe ufite by'ubusambanyi bivane mu bitekerezo byawe, bivanemwo. Iryo rari ryawe mbese rikurimwo, nukugira iki? Nukuryikuramo. Ijambo rirakuziye rivuga ngo ntugasambane. Urashobora kuba uri kuriyumvira umugore wundi kandi ubwo ufite umugore mu nzu, bicitwa uyu munsi, hagarika. Urashobora kuba uri kuriyumvira uwundi mugabo, ukamyumviraho, ukiyumvira ko ryamana nawe kandi ufite umugabo mu nzu, bicitwa uyu munsi, ubihagarike. Naho ubundi iyo udashaka kubihagarika, Imana izakurandurana n'umuzi. Umva, nta n'agace k'umuzi izagusigariza. Imana izakurandurana n'umuzi. Nimwihane, mwakire ubutumwa bwiza, mubugenderemwo, mureke kubiryarya. Uwo kubona ugiye mu rushengero agira ngo uri umukristo, ariko mu rugo wapi? Uwo kubona uvuga ijambo ry'Imana yagira ngo uri umukristo, ariko mu rugo wapi? Ngenda yabwiza ukuri, ibi byose mukorera mu mpisho bizaje hagaragara.
nta kintu cyose gikorerwa mu mpisho kitazaje hagaragara. Bene data muriko murabikora mujya ngo nta muntu arimwe arabareba, ariko Imana yo mu ijuru irimo irabireba. Igero byagiye hagaragara, Imana ikabishira hagaragara n'akazi kawe. Ariko noneho wari ukwiye guhinduka bigishoboka, wari ukwiye guhinduka bigishoboka. Yesu nabagire neza. Birabaje kuba umuntu agenda gusambana mu misho, ugasanga afite igikobwa hariya bikundanye, ugasanga afite ikigabo hariya bikundanye, ugasanga afite igisore hariya bikundanye, ugasanga afite ikigore hariya bikundanye. Imyenda agurira icyo kigore, ariko umugore we wo mu nzu yaranze kumwambika. Kugabura agabura icyo gikobwa, ariko umugore wiwe wo mu nzu ntagire iki ntamugaburire. Ndabwiza ukuri, ibyo byose muri ko murabikora, mbese mukagira iki mukabikora mwishije mujya ngo Imana yo mu ijuru ntibareba. Ariko reka ndabwira, Imana yo mu ijuru izabashira ahagaragara. Imana yo mu ijuru izabashira ahagaragara. Pasiteri wawe ntariko arakureba, umukristo mugenzi wawe ntariko arakureba, ariko ntiwirengagize ko Imana yo mu ijuru amaso yayo niyo uri kurabikorera, niyo wakore bya bindi na cyagiye wakoze bya bindi byose, Imana irabifite. Imana irabifite byose 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 byose. Nta soni mufite mukunda abantu bo hanze, umugore wawe ukamwanga, nta soni. Ukumva uryoherewe no kuganira n'uwundi muntu, ariko umugore wawe nturyohererwe kumuganiriza. Ukumva uryoherewe kuganira n'undi mugabo, ariko umugabo wawe nturyohererwe kumuganiriza. Ese ayo badayimoni mbese babinjiyemo n'abadayimoni nyabaki? Babibagize ijuru kabisa. Iyo umuntu ari mwasambana aba ari mwaranga ijuru, kubera ko nta musambanyi azigera yinjira mu bwami bw'Imana. Nta musambanyi azigera yinjira mu bwami bw'Imana. Yesu nabagiye neza. Nimwige kunyurwa, munyurwe n'abagabo banyu, munyurwe n'abagore banyu. Munyurwe ubwo busambanyi bwanyu mu bureke, naho ubundi Imana izabatekagura. Imana izabatabagura, Imana izabatabagura, izabatera ibirwara. Yo ngiyo mugenda gusambanira muze muzanye ibirwara. Imana ibakubitagura ibirwara kabisa, murware mubure n'abazabavura. Imana ibagire neza. Tugiye gusenga Imana. Wewe uri muranyumviriza uzi kuri muragendera mw'ibi bintu, wewe uri muranyumviriza uzi kuri umusambanyi, wewe uri muranyumviriza uzi ko ufite uwo mukundanye kandi ufite umugore mu nzu, wewe uri muranyumviriza uzi ko ufite uwo mukundanye kandi ufite umugabo mu nzu, bicitwa uyu munsi urokora ubugingo bwawe, kuko upfuye gato ntago waja mu ijuru. Feri ya mbere ni mwirimbukira, kubera ko atabasambanye bazigira baja mu bwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru nibagiye neza. Imana yo mu ijuru nibagiye neza. Iri ni ijambo ry'abantu bubatse, iri ni ijambo ririmo rirareba abantu bubatse. Ariko nubwo waba uri umukobwa ushaka kuryumviza nta kibazo, ariko riko iravuga ngo ntugasambane. Niba uzi kuri umukobwa mbese uri umusambanyi, ufite ubusambanyi mu mutima wawe, ufite ubusambanyi mu bitekerezo byawe, niba uzi kuri umusore ufite ubusambanyi mu mutima wawe, ko ufite n'ubusambanyi mu bitekerezo byawe, bicitwa uyu munsi, hagarika ubwo busambanyi bwawe. Muri ko muri kurira umuvumo, muri ko muri kurira ibibazo mu rugo, muri ko murivuma mwebwe ubwanyu. Umwami Yesu nabagiye neza. Data wa twese ndagushimiye, aya magambo ndakwinginze aherekeze agende ashike kuri bari abantu areba.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu nabagire neza.